Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Otas dari PD ITNI Kota Tasikmalaya. Usia saya 41 tahun dengan kategori lomba musabaqah hifdzil Quran juz ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istawna fa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha kalla fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa dakarah fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa akbarah summa idza syaa ansarah kalla lamma yaqdima amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa hadaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah wa yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni wujuhu yawma idin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika umul kafaratul fajar Shadaqallahul adzim.